wadala izinto eziphelile zabuya. Awukuthinta umnikelo wakho namhlanje ebusuku. Uthi uNkulunkulu ukhulume phezulu kwawo uthi lo mnikelo namhlanje ngicela udala izinto abantu asebethe ngeke isadaleka. Awukungidalele inqama entsha ngalomnikelo wami. Awudala izinto ezintsha. Alibonga igama lika Jesu. Ngicela udale izinto abazothi ngisho kuyifamily yami bebona ubuNkulunkulu bakho. Bazalwane akubizi noma ngithi akufuna imali ukunikeza abantu uJesu mahala ukuthi masithi nanku umnikelo njalo uJesu noma sithi nanku umthandazo kumahala bazalwane njoba umdletshe esithandazisa la kumahala kumdinga imali kudinga ukuthatha unyawo ayise phambili akhulume axhumane noNkulunkulu nathi siconnecte akudinga imali but bazalwane idingo zokuphumelelisa leyo nkonzo zidinga imali. Iqinise lingephiko ukuthi ukuze siye kuNkulunkulu kulesikhathi samanje siyayidinga imali kakhulu. Angeke kuze kuse bazalwane i-sound system ingekho. Angeke kuze kuse i-worship team ingekho. Leyo worship team kufanele igibeliswe. Not ukuthi bazalwane uma kuplanwa inkonzo iplanwa ngabazalwane. Kodwa ke lento yokuthi khona into eyenziwa izalukazi kudala babumthembu okwakuba nemali nje esontweni okuthiwa uhamba vangeli. Ngikhula wawungayazi igama lithini kodwa nje lithi hamba vangeli. Ngoba babe understand lento ukuthi noma ngabe abafundile kodwa babe understand lento ukuthi ivangeli ngalenkukhu yami lizohamba. Mangeke nganika umfundisi lo bhatata uzowudla la bese ayaqhubeka ayoshumayela kwaba